via kamal ka nuer online tv ka jan gwasame dera ner malka araja balat ka jan gwasame shala do shi kuäär kɔŋgö cha jalas wi kwam en kuäär kɔŋgö a kuäre dane roch ne ka gwase shwa jan chinyo ka rojan tama lu ajan roide marode ban je kulilin ka lade enu ngum shi togre wichin wini goran wajin bi nywa ka nasin kokien ko de yen madan le rode de yen ngach ngut kan konore raja me de jitejin wajin nywa ka nas kokien ki ku subscribe ka shungne kel nuer online ka jan gwasa me bana raja bana je chuling agwa shala de no re wish ka kɔŋgö shi kuäär te keter kanetin go ka jenu kana pass shala do chajala dwi kwam kor gwase dan cha queen gwini chajala re wi ka kɔŋgö che te ral midi long go ka jenu en kuäär me she de nyok mroje re wi ka kɔŋgö wala den go che kani tin kono kwain ka kuäär ka je che ka kwal kenen ji kwara ya roje mo chajala to nyok la den ba queen gwin na mo ba jala slet ko chagu ji jen cherong ko dar ngot ka mite wi kwam entame chaje nyok ka milas ka je wi kwam e jaramandan en bi kɔŋgö bije right ke korunu dang ditin kokien yala do sharo da yach en re gwasandan en cha mar ma chaje latin yala do ba kɔŋgö ba je nungre malka ba kordial ki jitar dial kon tinte re wicha ka kɔŋgö nasen kon te dor shuma nasen dawj ajene ba kamat ko jen do dana ba kɔŋgö ba won yam ka je charaje mo chaje lat ramdan la kuäär ka kɔŋgö ajene ba na dial tin te dwari kana ne dialen kon twitch ba kam dien ba galat ko tel korum to ko kɔŋgö ngai ka je ka kwi korun kon la tok tin gwasne dial ngai ka je bon en wo ka kor gwase dan chikan la no bine dial kon la foreigner ki jort entre which ka kɔŋgö ala nas kon la deni shika ji nas kon chal ka ji UN ki deni ken bi ka jen re which ka kɔŋgö chala do ka pyro de ka jen chango de ka pyro da jen en kan dial charge gor de dech de genere wi ka kɔŋgö charaj mo chael ka kor gwase dan chala dan tamen wo en kuäär kɔŋgö ki en kuma kɔŋgö wala kene roch ka runti chop ka diech nyos no en kuäär me beru ka runti chop ka diech re wi ka kɔŋgö be kɔŋgö be jarwach betin diala kon tin nyon ka kɔŋgö wa be ke jaga jatu wano ka runti chop ka diech ka runti ngwan da kɔŋgö da jaga ja ba mugwa Ramadana kuäär kɔŋgö shwale President Felix Tshisekedi President Felix Ramadana roch ka korunde paiwo ka Ramadana bantama mentingot wi kwam chagu jo jen ronga nasan kon shunga jen wo Ramadana bi kɔŋgö kelu bi bos re mala ke kerundang DTT chala no re inauguration kana mo ki re mat kana mo ki re dul kana mo wasa dana las ka kuäär mo letten wo be kuäär be je kul jaka ja ba won yam kaje yala do shi kuäär kinya ni President William Ruto che chubre wich en wini tenre gwasamo mo kwanke mi jaka kuäär ne flexi kuäär kɔŋgö ko be kuäär ba won yam ten yala do en kuäär kɔŋgö nyoka ne roja do dien antama gajen gwasame ko jen che wi kwam go gwase dan nyokon jeno beteten ki ci pam jen ka do barewde en kuäär kɔŋgö ngai ka jenu re wi ka kɔŋgö kor yalla to ko kor to ngwana long te ke ne nas kon shalga M16 tin kon te dor tin la ji ter kwar wi kwam tama ki tin kon tin nyon ka kɔŋgö yalla bon go ne to boro ka ka do dan de ken mal de gen jatu wana ene me jen le dan de linga jen gwasame cha komene ki rwande ko ken chalat ko dungmi de South Sudan ba dara kuäär de jaga jatu wana ka jen do be cha guje re wi ka kɔŋgö en ba mal ba no jen kuäär pai kwany ka jen kuäär wi kwam cha kule shat chit ko en self ke mi yadit ba mu we o pa dara mal ba dara jatu wana ge kono dong dara tuok missionaries content te dwari kinasan content te ke tare wi ka South Sudan ba ko en kɔŋgö tiga kana South Sudan de kan kam de kan lat ka de ka mal de kan jatu wana re wi ka South Sudan we ke jeno dong dara tuok kan woda ba dolna komandan brother lat ke jen queen gwin man balat ke jar wona me ne ti chicken comedian ke kuäär ni kana kwany jen shanen no shi kuäärien che wi kwam tama ka chicken kwar ko ken chicken ga nangre wujin wini jen la dan linga jen gwasme gor kana mal re wujin wini men South Sudan ba gor kana malten ne me jen dan linga jen gwasme mi jiram jidit ke jen channel me de te jen wujin
nyɔk ke nasin ko kien ko bleren kon ba nun ke ta tung ne tinat be ken chwa mala shugaji ya tekamal